Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Uyu ni umwanya twigira hamwe kitabu Tawhid. Uyu munsi tukaba turi burebere hamwe hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri. Ejo twarebeye hamwe hadithi ya Ubada bin Samit. None uyu munsi dufite hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Iyi hadithi ikubiyemwo agaciro ka la ilaha illallah. La ilaha illallah twayibonye muri hadithi y'ejo, no muri hadithi y'uyu munsi turaza kubonamo la ilaha illallah n'agaciro kayo. Isomo ni rimwe, hadithi zitandukanye. Babu ni imwe, hadithi zitandukanye. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala Musa ya Rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامريهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه. نعم، إي حديثي يا أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أفغيوكو يكو يكونون إيمانا. طبعا أفغيوكو إنهم يبوز إتي موسى عليه الصلاة والسلام يبغي الله subhanahu wa ta'ala ati nyagasani wanje nyigisha ikintu najya nkoresha mu kugusaba no kugusingiza. Imana iramubwira iti yewe Musa jya uvuga la ilaha illallah. Musa abwira Imana ati abagaragu bawe bose bakoresha iri jambo. Imana iramubwira iti niyo amajoro arindwi n'ibiyatuyemo ukuyemo jewe, ni ufasha amajoro arindwi n'ibiyatuyemo ukuyemo jewe, ugafata n'amasi arindwi ukabishyira mu kiganza, na la ilaha illallah ukayishyira mu kiganza, la malati bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah yabirusha iki? Yabirusha agaciro. Iyi hadithi yakiriwe na Ibn Hibban, naho Hakimu avuga ko ari hadithi y'impamo. Icyo dukura muri iyi hadithi ni iki? Icyo dukura muri iyi hadithi icyambere nuko uvuga la ilaha illallah ntabwo ari ukuyiririmba, ntabwo ari ukuyivuga ku rurimi nk'uvuga ibyo ubonye byose. Ni ukuvuga la ilaha illallah uzayivuga mu gusaba Imana, mu gusingiza Imana, azi ma'na, azi igisobanuro, azi muqtada la ilaha illallah, wa huwa nafyu shirkiyat wa ithbatu tawhid wa ikhlasu al-ibadatu lillah. Uwo nguwo niwe usobanukiwe la ilaha illallah icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo umuntu uzi la ilaha illallah, umuntu usobanukiwe la ilaha illallah, huwa alladhi fahima ma'na, ni wa wundi wamaze kumenya igisobanuro icyo la ilaha illallah ivuga. La ilaha illallah uyivuga la budda lahu min rukunayn, ni ngombwa yuko amenya yuko la ilaha illallah lahu rukunayn. La ilaha illallah ifite inkingi ebyiri. Rukunul awwal, inkingi ya mbere, huwa nafyu shirkiyat, huwa nafyu tawaghit. Ni ukuvuga ngo inkingi ya mbere ya la ilaha illallah ni ukujugunya, ni ukwanga, ni ukwamaganira kure ibangikanyamana n'amataghut. Muqtada la ilaha illallah ya kabiri, ni inkingi ya kabiri, ariyo ithbatu tawhid, gushimangira tawhid, wa ikhlasu al-ibada lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu, no kwereza Imana ibijyanye n'amasengesho nta kuyibangikanya. Uwo ni wamaze kumenya muqtada la ilaha illallah, ma tadamanatuhu hadhihi al-kalima, ni wamaze kumenya icyo iri jambo risobanuye. La ilaha illallah, la ilaha illallah uzayikoresha azinjira mu janna, innahu miftahul janna, n'urufunguzo rw'ijuru. La ilaha illallah min ajilihi, kubera la ilaha illallah Imana yaremye ibiremwa kubera iki? Illa liya'budun, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. La ilaha illallah ursilati min ajli la ilaha illallah ursilati ar-rusul. Qala Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Kubera la ilaha illallah Imana yohereje intumwa. Imana iti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kohereje kuri buri umma intumwa, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, kubera iri jambo la ilaha illallah ngo basenga Imana bitandukanye n'ibigirwamana. Min ajli la ilaha illallah, kubera la ilaha illallah uburi muri antibari, uburi mu ngabo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala qawlu la ilaha illallah hasni, man qalaha dakhala fi hasni. Ni kuvuga ngo la ilaha illallah ni antibari, ni kuvuga ngo ni ingabo y'Imana. Man qalaha dakhala fi hasni, uvuze la ilaha illallah aba yinjiye mu ngabo ya Allah subhanahu wa ta'ala, barinzwe n'iki? Na Allah subhanahu
wa ta'ala. Naam, bagaragu b'Uwiteka, la ilaha illa Allah afdalu dua wa afdalu dhikr. Numa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri kuri Arafa iravuga ngo khairu ma qultu ana wa nabiyyin qawlu la ilaha illa Allah. Ijambo ryiza navuze ngewe n'abandi bahanuzi ni kurusha ibindi bavuze mu byo twavuze byose ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Bagaragu b'Uwiteka, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yohereza Muaz ibn Jabal ila al-Yaman ngo ajye gutanga ubutumwa, yamubwiye ko ajya azavuga ngo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarambwiye iti innaka tati ahla al-kitab, ugiye kuzahura n'iki n'abantu bahawe igitabo. Faltakun awwal ma tad'uhum ilayhi, icyambere uzabahamagarira an yuwahhidu Allah, icyambere uzabigisha qawlu la ilaha illa Allah. Usobanukirwa iki? La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Iyo uvuga la ilaha illa Allah, uzi maana la ilaha illa Allah, uzi igisobanuro cy'ijambo la ilaha illa Allah, mu by'ukuri anta indaka dhamanu dukhuli janna, ufite urufunguzo rwo kwinjira muri aljanna. La ilaha illa Allah niyo haqiqatu da'wa. La ilaha illa Allah niyo dawa y'ukuri. Id'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ukora dawa, haqiqatu da'wa huwa la ilaha illa Allah. Da'watu an-nas ila an yuwahhidu Allah, no guhamagarira abantu kugira ngo bagandukire iki? Bagandukire Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bagaragu b'Uwiteka no kubahamagarira kugira ngo bitandukanye na shaytan. Muri hadithi ya Atban avuga ngo fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Umuntu uzavuga la ilaha illa Allah ashaka kuzishimirwa na Allah, nta kindi avugiye la ilaha illa Allah, ahubwo ashaka kuzabona uburanga, yabtaghi bidhalika wajha Allah, ayivuze kubera Imana, uwo nguwo Imana yagize haram kuri we kuzajya muri ki? Muri nar, mu muriro. Fa inna Allah harrama 'ala an-nar, mu by'ukuri Imana yagize umuriro haram liman qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Imana yagize ikizira umuriro kuri wa wundi wavuze la ilaha illa Allah, nta kindi ayivuge, ayivuze kubera kubwandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no kwitandukanya n'ibindi byose bisengwa mu kimbo cy'Imana, kwitandukanya n'ibigirwamana. Uwo ni uze agaciro k'iki? Ka la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, abari tayari yo kuvuga iri jambo la ilaha illa Allah barikuye ku mutima bakarivugisha ururimi, nyuma yo kurisobanukirwa bakemera kuba Abayisilamu kubera Allah, kubera Imana, Imana ikabaziririza umuriro, ikagira umuriro ikizira kuri bo. Nimero ni 0785578801. Iyo nimero umpamagareho, hanyuma ngufashe kwinjira mu dini ya Islam, cyangwa se ukanyandikiraho ubutumwa, cyangwa se ukanyandikira kuri email yanjye habarusa@gmail.com. Na iyo ni email yanjye. Hanyuma niba ushaka umuyisilamu umaze gusobanukirwa la ilaha illa Allah icyo bisobanuye, inimero niyo ngiyo, ntiwatinya no kunyandikira no gukora comment na like na subscribe hasi kuri izi nyigisho turimo dutanga, hanyuma ukaba umuyisilamu. La ilaha illa Allah ni rwo rufunguzo rwo kwinjira Uwisilamu. Ushaka umuyisilamu nta yandi magambo akoresha uretse kuvuga la ilaha illa Allah. Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Ubada bin Samiti aravuga ati man shahida an la ilaha illa Allah, uzahamya ko nta yindi mana ikwiwe kugaragirwa uretse Allah wahdahu la sharika lahu, yonyine itabangikanywa, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ndetse akanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo, wa anna Isa abdullahi wa rasuli, ndetse na Yesu akanahamya yuko Yesu ari umugaragu w'Imana akaba n'intumwa y'Imana, wa kalmatuhu alqaha ila Maryama, ndetse akaba n'ijambo ryayo yashyize muri Mariya, wa ruhu min, akaba na roho iva ku Mana, wal jannatu haq, akamenya ko ijuru ririho, wan naru haq, akamenya yuko n'umuriro uriho, adkhalahu Allahu aljannata, Imana izamwinjiza muri aljanna ala ma kana min al'amal, ku bikorwa byose yafite ko byabingana kose. Shaka umuyisilamu umaze gusobanukirwa la ilaha illa Allah, ni karibu mu dini
ya Islam. Nta kindi bigusaba ko mu Islamu ni ukuvuga la ilaha illa Allah, ni uguhamya ko nta Imana ikwiye gusenga by'ukuretse Allah, ukitandukanya n'ibigirwamana byose ukabihakana, ukavuga ati mpakanye ibindi byose nasengaga bitari Allah, nemeye ku mutima wanjye byatuje ku rurimi rwanjye ko nta Imana ikwiye gusenga uretse Allah, ndetse ukanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana, ndetse ukanahamya ko Muhammad ari intumwa y'Imana n'umugaragu wayo, ukanahamya ko Yesu ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo, ndetse akaba n'ijambo ry'Imana yashyize muri Mariya, ukamenya ko umuriro uriho n'ijuru ririho, ibikorwa byose uzakora uko bizabingana Allah subhanahu wa ta'ala azakwinjiza mu ijuru. Nimero rero nayitanze ni 0785578801 cyangwa se abakoresha Tigo 0772257880 cyangwa se ukanyandikira kuri email habarusa@gmail.com cyangwa se ukanyandikira hasi muri comment ugakanda like, subscribe, hanyuma inyigisho nk'izi ngizi nizihoraho nzajya nzibagezaho buri munsi insha Allah, Imana idushoboze. Allahumma tawaffana muslimin likitabika hafidhin wa li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam munqadin hajin aw mu'tamirin. Allahumma adfa 'anna al'adhaba, Allahumma adfa 'anna al'adhaba, Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Allahumma fatir as-samawati wal ard, عالم الغيب وشهادة، رب كل شيء ومليكه، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر النفس ومن شر الشيطان والشركة. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن كورونا ومن سيء الأسقام، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bayisilamukazi kuri ubu ngubu noneho Sheikh Musa yabateguriye inyigisho ku gitabo cya Tawhid. Muzajya mukurikirana kuri channel ya YouTube ni buri munsi guhera saa 1:30 kugeza saa 2. Ubutumwa mubugejejweho na Sheikh Musa. Muze mwese twigire idini kuko Imana ishakira ibyiza imuha gusobanukirwa idini.